Alo? Jesi spreman? Alo, ovdje mobilni! Velika si ti legenda. Slušaj, znači, vic ide ovako. Kao dva utopljenika pričaju, pali sa broda u more i pričaju. Ono, već ne vidjeli da je brod pošao, nema tu spasa. I ovaj jedan kaže, kakve smo budale, umjesto da sad šedimo na brod, mi šedimo u vodu. Ovaj drugi kaže, ćuti, dobro je, sve dok ima života ima i nade. Dobar. To Crnogorski, je? Ne, to je stari Crnogorski. To je prevod jednog starog engleskog vica. Ja. Sad ide znači muzika, a mi smo isto u programu, ali ne uživo. Dobro. Ali da probamo da se dogovorimo. Ali mogu da slušaju ljudi. Imali smo jednom prilikom, smo imali gosta kojemu smo dali novac, ali ne znamo da li biste se vi složili sa tim novcem. Kako ja ću reći koliko smo njemu dali, 1450 eura. Pa ne znam da vam kažem, koliko ste davali drugima, normalno, moglo bi i meni, znači toliko. Znači vi biste bili zadovoljni s 1400 eura? Uvek, mislim, jednostavno i manje, ne mora da bude baš. Pa dobro, to su uračunati hotel i karta. Ne može ništa da se popije, da se spusti ili da se kupa čovjek ili glavu. Dok on sam od sebe ne spusti se ništa. Može li led na mošnice ili strujom? Može li toplo pa hladno, nešto? To nisam probao. Ili da se on zabroždi u papriku kišelu u rastu. Možda bi najpametnije bilo popiti čaj. Čaj? Topli čaj popiti. Nemoguće da se to ne može spuštiti čudo, a da... Mi govorimo ime nekoga koga poznajemo, ti govoriš ime nekoga koga poznaješ. Ko prvi stane, daje boje. Kreni, hlakniš. Ari. Hlebac. Sabina. Suka. Vera. Vitar. Draginja. Zamisla. Mala. Zamisao. Joe. Sija. Adam. Kolja. Ruža. Zemička. Dijana. Kjena. Eco. Šota. Sajo. Ogorece. Milan. Hitler. Mirjana. Koda. Draginja. Ačo. A znaš što je, vi što se fale da dugo je buda, veze nemaju. Tako da vjerujem da si ti, a još kašlješ kad tu fati kašalj kad si na ženi, ne vjerujem da je prijatno. Ne kiraj se ti, buda. Ne kiraj, tako mi, ali bili mene da jebeš. Pa jebem ja sviju. Ajde, sad ćeš druga, čisto za emisiju, neka on uzme slušajući, ti ga jebi dok priča. Pa neću ja njega da jebem, a što fali? Ja jebem nekoga ko mi se ne sviđa. Nemamo što da izgubimo, mi moramo da napravimo simpozijum, shvatate? Moramo, ako vi ne dođete, mi ćemo dati gospođi Šljivančanin i svih 20.000. Mi moramo... Što ste rekli, ja se izvinjavam, nisam čula. Mi moramo gospođi, vašoj koleginici koja će biti, dati svih 20.000, mi to moramo, shvatate? To je vaš problem, ja to... Pazite, Evropa je dala pare. Evropa je dala pare. Nama nema simpozijum, mora da se održi, da se pravdaju pare. Tu nemamo... Tu dileme nema, to mora da znate. Znači, mi ćemo daći ovoj gospođi da novac. Molim. Slušajte, gospodine Ado. Gospodine Ado, mi smo spremili se za ovu emisiju punih 12 sati. Radili smo, pripremali se preko interneta, saznavali što ste vi kazali, čitali vaše članke, slušali što... A ne možete to da radite! A nemoj sad idem svakog direktora da prijavim ovo, sprdnja. Stani, možeš zamjenu. Možeš zamjenu. Molim? Možeš zamjenu. Oli zamjenu da kreneš ispred nas. More. Vodi tamo. Ajde, Mirjana. Vikar. Joe sam rekao. Tuka. Joe si rekao, evo kompjuter kaže, Joe ne može. Joe si rekao. Ejko. Emir. Adar. Emir. Savo. Joso. Joko. Milka. Igor. Mijoka ste rekli. Yes. Samo stop, kompjuter. Enter, pritisni enter. Jes, može. Kreni. Vodiš, dobio bod. Kreni. Emir. Gladiš. Seka. Mitnar.
Ok. Pip, isteklo, pobjednik si ti. Ok. Pobjednik si 17. Spaja splačina, nema što da se foliram. Baš je zvao nas je urednik poslije toga i rekao kako je ovo pominjanje jebanja u emisiju i to. I rekao i on da je spas splačina. Nama je zakinuo nas, ali nema veze za 20% od plate, ali što ćemo sad, nije važno. Nećeš nam ti to davati? Ne, šanse. Pazi, ako si mislio što, nema šanse. Mi nismo vam ovo, nema snimljeno, nemamo nikakav dokaz, vi sutra možete da nam kažete, pa nije tako, nije smo se dogovorili, nisam razgovarala sa svojim mužem, ne možete to? Ne. Pa to mi, nemoj, molim te to da mi napraviš. Ne, gospodine, ne. Tako. Tako da se dogovorimo. Gospodine Ado? Ja? Da li imate Da li imate što da kažete još za kraj, ili je ono bila jedna vaša završna diskusija prije 5-6 minuta? Imena životinja, to jednostavno, a ovdje je bitna brzina. Ko brže govori, a da ne pogriješi? Konj! Pas. Lisa! Mrav. Lisica! Konj. Vukojeb! Crv. Mačka. Debeli morski konj! Morski pas. Prepelica. Ptica. Ker! Riba. Ovca! Bik. Mičar. Kuja. Kujac! Kuja. Ne, kujac! To je muška kuja. Ok. Guska. Patar. Kokoš. Patak! Oros. Patak! Oroz! Krava. Patak! Kobila. Ne može patak 3 puta, ti si zajebao. Dobro, Znači, meni ti ispadaš daj, uzmi mene 2 boda i daj, gospodin. Bodi! Orav. Ima li orla? Miš! Ima ora. Ima li orla u životinji? Ima. Tiger. Tigar? Leopard. Leopard? Slon. Slon? Fišek? Labrador. Vuk. Lavlje srce? Vuk! Vuk, ja. Vuk! Griva? Guska! Bidon? Čaša? Pepeljara! Pardon, to je stvar. Pčela. Čela. Opet si pobjednik. Lično pozdravljam i želim puno uspjeh radu, znači i vama. Ti ste rekli hranu, oprostite, uspjeha i... Gospodina, Čekajte, kolega. Ne možete vi sa malo. Umirio sam ga. Ja sad pričam. Molim vas, s kim trenutno ja sad imam kontakt? Dajte mi ime i prezime. S Danilom Daj mi prezime. Isekač. Isekač. Dobro, problem. Da imate li Šveđanke na službenom putu iz 78. godine? To je remek djelo. A koji su akteri to? Miško, Ajkula. I dvije još prelijepe gospođe. Jeste li gledali jahačica na plavom konju i smeje se? To je dobar, tvrd pornic. A dobro, Davide... Jeste li gledali Sukaroći oće tuča? Sukaroći oće tuča. To je japanski, strašan film, s jajima. Nijeste to pratili? Ne, ima toga koliko hoćete, to ne znam, ne mogu da vam objasnim. A dobro, Dragomir. Ima dobar onaj, ožeži me pa da idemo. Ne znam da li si gledao. Dragomire. Brada da je ka Tešlica. Pošto voliš carstvo, ka Tešlica ono. Brada da je malo... Istesana, da je oblikovana. Kao Pigmalion. To, pravila brada, tako. Pravilna. Duguljasta. Cikuljasta. Zaobljena, duguljasta. Da. I da je otprilike... A da bude kao kozija, jel? Da ne bude kao kozija i da bude u ravni sa vratom. Da bude ravna s vratom. Da je upada niz vrat. Vrlo interesantno. Izvinjavam se, jeste li pokazivali vi svoj polni organ gore na Tibetu nekome? Pa nisam. Zašto? Pa nisam otišao sa... Trebali ste guru pokazati da ga ubijete u mozak. Nisam otišao zbog toga tamo. Ma naravno nema veze, no kad slučajno da ispadne... Da li oni upražnjavaju seks? Ne bi trebalo. Pa ne. Znači, žena, ti si vodoinstalater. Evo jedne situacije. I ona je depresivna i ti dolaziš da popraviš cijevi i treba da joj kažeš Harunge hapnun hatar. Znači, sada ću ti popraviti cijevi. I to bi znači, moralo... Haugen hapnen faktar.
Pa možeš i da ponoviš Hauger Haken Hadad. Kako si rekao? Hauger Hakter Hagand. Hauger Hunter Hagand. Ne, Hauger Hakter Hagand. Hauger Hakter Hagand. Eto, to je to. Pa bio sam ja svuda tamo, bio sam Split, Zadar, kod vas i tako. U Split si bio? Kod nas vam u Split. Ma u Splitu i u Crnogorskoj Primorje tamo. Mi smo trenutno u Kažu i Splitu. to. Mi smo trenutno u Splitu, Dragomire. Ma nemoj. Pa mi smo vas iz Splita zvali, jer ti Goran rekao. Dakle, vi ste mislili da je ovo iz Crne Gore? Da. Ne. Ovo iz Splita, Goran, to jest ja sam vam rekao prije. Goran Vučo. Nemoguće da je Crna Gora došla do Splita, sunce te ogrejalo. Nema veze ovo s Crnom Gorom, mi smo s njima ratovali. Mi smo trenutno u Splitu. A dobro, Goran mi je rekao da ste iz Podgorice. Ne, mi jesmo, ali radimo u Split emisiju Haubica. Ma dobro, ne mari. Ne, mi jesmo iz To je Podgorice. sve blizu, bre. Pa naravno. To je u jednoj planeti, nije na drugoj. Da vidimo, Sise, koliki pad Sisa da ima? Sise treba da budu petica, Sise, petica. To je ona željezo petica. Uspravne, To je blok petica, mislite? ne kao neka paprika, nego uspravne, kao limunovi. A kako može petica biti toliko uspravna? Koliki pad da ima, vi to znate, kazi dan? Dobro. Ali čovječe... Mislim da nije u redu. Ne, ta priča ne Nemoj stoji. tako s producentom, stvarno nije ti korekt. Ajde, ja i drugi voditelj, ali da ti blago Što se mene tiče, slažem se da oni to urade, ali ja kao producent i kao gost, ja sam jebeni gost u emisiju kao i ti, Blago. Nemoj bolam psovat mu radiju. Boki, on je čovjek koji je stari čovjek 80 godina, stvarno da ti puši kurac ne bi valjalo. I nema jedno... 80 godina. Nema 72. Nema oko. Blago njemu kad mu srce još radi. A dobro, takvog čekaj, posla. ti si se sad ovako, ti si se umirio i htio si da vidiš da li se mi zezamo. I potpuno si upropastio karijeru rečenicom popušite mi kurac. Jebika, šta ću ja? Znači, što si glumio? Glumio si. U Holandiju, bar za Holandiju pričam. Jer ovo je sve istina. Samo moram ti jednu stvar reći. Blago producent ovdje. Samo jednu stvar ti moram reći. Dok sam ja živ, u tebi u Holandiju, Tebe posla nema u Holandiju. Jebiga. To budi siguran. Pljuni me kad te prevario. Slušaj ovo, a imam hrvatske papira, mogao sam bez vize. A meni pod lažnim imenom ne možeš glumiti. Sad ne možeš ti granicu. I nađu te da jebe majku. U Holandiju glume. Nećeš mi ga tamo. A dobro, što će ti da glumiš u porno filmove? Sad kad su pale maske, nas dvojice, evo Blagoš je stvarno... Blagoš je stvarno producent i ti ovo što si napravio, to je na tvoju štetu. Sebe si ukopa.